Bismillahirrahmanirrahim. Xwedê Teala Hezretî Muhammed ji axê ji heriyê çêkirî an jî ji nûra xwe çêkirî. Gava tu li gelekî Müslümanan mêze dike hinek mela û tevê Müslümana divê Xwedê Teala Hezretî Muhammed ji nûra xwe çêkirî. Lê gava tu li kelamê Xwedê bi xwe mêze dike, li Qur'anê mêze dike, di vê derê da heft heşt ayet heye ku Xwedê Teala divê min insan ji heriyê çêkirî û Hezretî Muhammed jî yek ji van insana ye ji nesla Adem'e û ji heriyê hatî çêkirinê. Baş evê ku divê Hezretî Muhammed ji nûrê çêkirî hê erş tune bû hê kursî tune bû kî ne? Ev camerê ku bi salan melê Kurd van mewlûda dixwînin tu rêz û hurmetekî ji dînê Xwedê re nagirin û her wekî mewlûda Mela Hesenê Ertoşî, Mehmed Emîn Heyderî rast ve durust ve dixwînin û milletê me kirine müşrik û millet bawer dikin ku Xwedê Teala erş û kursî û qelem ji bo Hezretî Muhammed çêkirî, kainat ji bo Hezretî Muhammed çêkirî, lewlake lewlake lema xelaqtul eflake. Eva iftirayê Xwedê pêxember ya Muhammed tu neba min çerxa felekê çê nedikir, divê jî çi? Girtî yek qebdek ji nûra xwe gote wî ku nê Hebîbê Ehmeda Mela Hesenê Ertoşî. Ez ê hember vana û tevê a Mehmed Emîn Heyderî ez ê bi rêz û hurmet nebim. Çünkü vana li hember dînê Xwedê, li hember kitêba Xwedê, li hember pêxemberê Xwedê bi rêz û hurmet nebûne îftira aftin sûyê Xwedê pêxember. Dibêje Mela Hesenê Ertoşî dibêje Xwedê Teala ji nûra xwe Hezretî Muhammed çêkir divê. Hêjne erş û ferş û kursî û qelem, hêjne lewh û enbiyayê muhteşem mala te mîrad neverê wede. Divê ne erş hebû, ne kursî hebû, ne qelem hebû, ne ferş hebû, nûra Hezretî Muhammed hebû. Eva hebûna Xwedê jî inkar dike. Lewra beriya dünya, axiret çê dünya û erd çê bibe, Xwedê Teala di Qur'anê de divê jî ve kâne erşuhu alel mâî. Erşî wî li ser avê bû. Eva jî divê beriya erşê Xwedê Teala. Lê Xwedê Teala li ku bû? Yani erşê Xwedê Teala beriya dünya hebe, beriya erd hebe, beriya ev kainat hebe, erşê Xwedê hebû li ser avê bû. Paşê Xwedê Teala em bi erd û asîman çêkir. Ama Mela Hesenê Ertoşî dibêje em bibêjin beriya vana qet tune bi Xwedê Hezretî Muhammed çêkir û jî qasidî wî jî nebiyî bû. Yani gava pêxember beriya temamî insaniyetê erş û ferş û kursî hatib çêkirinê pêxemberê Xwedê bû û îmana wî hebû îman bi Xwedê anî hatibû. Pêxember çi wextî îman anî hatî ev ji pirseka dinê nayê. Eva yek, eva tiştê divê mewlûda Mela Hesenê Ertoşî de istedî heştê pênc bir dirêw ziddê Qur'anê tu hurmetekî wîjdînê Xwedê re tune bi ez jî li ber vana bi rêz û bi hurmet nenim. A du da a Mela Hesenê Mela Muhammed Emîn Heyderî medresê wan jî hene li Diyarbekir û li gelek medresê wan jî hene. Ew jî hê ji evê Mela Hesenê Ertoşî mestir em bivê îftira kirî sûyê Xwedê pêxember û însan ji ser rêya Qur'anê dûrxistîn. Gava em dipirsin divê em divê jê derê yani qaynaxê van tiştê mewlûdê nivîsandî çi? Divê jê derê wan qaynaxê wan ew bixwe. Qaynaxê mewlûdê ez jwara bêm çi ye? Bir dirêw îftirayê boblet û xurafat bid'a ye. Mela Mehmed Emîn Heyderî dibêje ewil tiştê xwe da îcad kirî, ewilê tiştê xwe da îcad kirî, ew ji nûra xwe Muhammed çêkirî. Ewil tiştê ku Xwedê çêkirî, îcad kirî, Muhammed ji nûra xwe çêkirî. Yani li gora vana Hezretî Muhammed ji axê nine. Mina İsa, Musa, Nuh aleyhisselam tüm peygamber tüm insana ew ji nûrê çêkirî. Divê jî em devam dike ez hemû naxwînim. Çend hezar sal çûn Muhammed hê hebû. Çend hezar sal çûn Muhammed hê hebû. Erd û asîman û erd û asîman erş û kursî yek nebû. Ne erd hebû, ne asîman hebû, ne erş hebû, ne kursî hebû. Subhanallah. Xwedê Teala di Qur'ana divê ve kâne erşuhu alel mâî. Ev her du camerê hanêna mevlûda hanêna mevlûda neşerîf û ev jî mevlûda neşerîf her du ayetê Xwedê Teala navînin
ام بویج بعض اونا که تام سدیست ضد آیت خود تعالی بعض دکن بلا خواب دی خود تعالی د قرآن دا د گلک سوره دا سوره 7 آیت از 71 دا سوره سجده آیت 7 سوره مؤمنون آیت 12 سوره سجده آیت 27 28 29 دا وکی دیج آیت هنه خود تعالی دویجه ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون دبی ما انسان ج ام بی ج چامورا حشق ج حریا حشق ما چکر حریا حشق کو رنگو بیناوی گهری بو جهب گهری بو آیت ورده بازگه جغینی بیا گلک آیت درنا هی دبیج آیت کدن دبیج و اذ قال ربك للملائكه قال رب الملائكه رجو إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون دبي قابا خالقت خدایت بشر را گو ملکت را گو از بشر کی بخلقین ج چامور حشکا و رنگهری و رنگی گوجهر جهیجی اف دو آیت وکی دیجی گلک آیتن خدا تعالی انسان ج آخر شکری اما قاتل گورا وان هر دو مولود نشریف تو میزده که اولا دوی نا بریا عرش و کرسی و قلم و دنیا تو نبو خدا تعالی محمد جنور خواه شکری هر وسا دوی پیغمبر و شغیب یعنی حضرت محمد قاصد بو یعنی بریا آدم و دنیا وره پیغمبر قاصد بو افجی سدی ست زده قرآنه جبر کو پیغمبر علیه السلام گاوا اسلام جرا داکت ایمانانیات بریا اسلامی حضرت محمد تشتکی اسلامی نزانی بو تشتکی دین نزانم تشتکی کتابی نزانی بو هر پیغمبره کی دما جرا داد کت ایمان پیدانی تحصیل غانی به عمل پیدا کرد تبلیغ دکر و به عقل و مجهود و هشوم ایخوا اسلام دین جرا هات قبول دکر قادر تعالی ده اگر ملکو وی مولود دخوینا دوی ام به هی عرش و فرش و کرسی تنه بو و محمد قاصد ام به قادر تعالی بو دمه بان آیتانا نخواندی گواه خواندی نزانش بوش خواندی خدا تعالی در سوره بقره آیت 285 دبیجه بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله بلا خبدي دبي خدا تعالی پیغمبر تشت جرد داکت ایمان آنیاد یعنی این پیغمبر علیه السلام بریا کوار خلقاندن نورا و هبو نبو مسلمان اصل اساس بیا تو نه گاوا جرد داکت تزه پیغمبر علیه السلام ایمان پیانی و مؤمنش پیانی به تشت جرد داکتی او جی قرآن پیروزه و پاشی مؤمنا و خواه پیغمبر باوری به خدا آنی ملکتی و کتوبی و رسولی وی و ام تو فرق و جدایی نکنه برای پیغمبره اما درکت کو اف هر دو مولود نشریف سردی سد ضد آیت قرآن هر آیت که دنیناجی خدا تعالی دو سوره شورا دا دویجه پیغمبر دویجه او انسانی که دوی پیغمبر ام بی قاصد خدا تعالی و ایمان او هبو ام بی مسلمان بو جمارت بوتنه دوی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان دوی تنزانب یا محمد کتاب چیه؟ ایمان چیه تنزانب یعنی کتابی پیشا تدا کتبو دوانا نزانبو هر وسا کتابی گدام عربا دا تو نبتو بزانب بخوینا و هر وسا ایمان چیه تنزانبو مشتر داخستی تفهم کرد تن مشتر داخستی دو كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا خدا تعالی دوی و کذالک ما چواج پیغمبر پیشا ترا ما وحی داخس و منا پی ایمانان هاتن اوحینا الیک روحا من امرنا ما الروح جي امری خواه قرآن نابی روح ده قرآن یک نابی قرآن روح ما الروح یعنی فرمان خواه امری خواه فرمان خواه مشتر داخس ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ده إيمان شو كتاب شو تنزاني ها أريد دفعم كن مدد زاني نيكو تشتي محمد امين حيدري ومال حسن ياتوشي دبيجه خرافاي اسوء سال سيوانتن ورو درو خادي پیغمبر كري كو آياتي خادي تعالى نديتي جبر وگلي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاه والسلام پیغمبرش پیغمبره داويه
beriya İslam Hazreti Muhammed rawere peygamber müşrik ne bu? Peygamber müşrik ne bu? Lavra kul ya eyyuhel kafirun da bazı dikkat devim mec ilahi vara ibadet ne dikir? Peygamber o kesi vak peygamber ko müşrik ne be? Bana ehli fıtrati bu le din digariya le diyanet digariya le kolin dik seri xwat xavitan em bibe le pêtiştekî û heta Xwedê Teala cira peygamberî daxist. Ji ha fehm kirin mesele?